laphana ke kwiloka lapha ihora laphana basibane ke 10:30 laphana isikhathi sihamba nayo lapha inkululama laphana sithi nje abantu abayeke ukuzwa ngabanye abantu ukuthi impilo zabo aziyindawo ukuzwa ngomuntu ekutshela ukuthi wena ngeke uzuphumelele uthini lapha ndesemantodo. Uyabona baba uma ngabe sikhuluma into eyiningi abantu sebebaningi abantu abahluleke empilweni ngenxa yamagama abantu. Thola ukuthi umuntu uyatshela ukuba wena you won't make it in life. Umuntu azakholele kuleyo nto agcine Sakaza ama-student fika ngathi njalo. Ngikhona usuku usevele wabuphinda lokho wangiphumunya umzuzu bengiqeda ukubonga lokho angenzele bona waphela wangishiba kungaphezulu bengisaqe